5. Omu district y'Ibanda amakagaro kwikaka kaga 371 nagahinga omwani kandi omwaka oguhwire ogw'2021-2022 district ekashohoza 5 rukaga eza clean. Okato wanze twamanye bizubu twine cyo kubanza amataka gitu kakine rwezo kuko rwabire rwina kare. Twetaga kusomesibwa okutongwezo omu mataka gei. Ekya kabiri emyani ekabe yo kufuhirira embazi yo kwita obukoko. Kandi abakufumbire embazi n'abantu bingi ati twamoro osanga tufuhiriza nizi obukoko tubukufu. Abeebembezi ba district egi nibareba ngu Ibanda ekiri enyuma munonga wagerageranisa na za districts ezindi nibenda abahingi boona kugirira karumwe kurabira omu kweterana ningashi okukora cooperative society eya district yona. Abahingi bitu tubasomese empinga y'omwani y'omurembe. Ekya kabiri kureba ngo abahingi bitu bamanye akasente k'omwani ebe y'omwani ningana ki. Ekya kasatu tumanye nka district y'Ibanda omwani omwaka tuba tuhingiro tusororoza omwani okwingana ki omutandisi narisi millions n'ogwingana ki. Ekya kana tukatunga stobuyambi narisi obuwezi okorwa mu government. Omukubuga n'okukorirwa ha district y'Ibanda abahinja abajwekira amagomborora bashikire nibeterana hamwe kandi okurugirira hari Herbert Mayanja mukuru w'entebe ya 5 eki nikija kubinga abakwiba abahinji. Kutwa tuyine coffee cooperative society yitu twasoroza omwani gwitu guri aha mutindo nikimani kimayisa ntugurungu branding tu exporting omwani tugugwiha Ibanda tu exporting tugutwara hero tari kugira ngo twasoroza omwani gwitu bagutwara Kampala bagugredinga gwaza hero aha Twenda kuya musente nyingi nuteka kumantu tata nutugredinga twamara kugredinga ngo sprint tukatukuza obwayo muneze kandi twaza kugredinga ntwanti kwesa mu mwana tusemeye kuba kuzire ngurumindi uko tukuza kugredinga turigane kachoro kwiti. Okuchondozo kwakozwa by'obuhingi omu district y'Ibanda ekiti kimwe nikishohoza kiremwe n'obutonyezo buna za clean buri mwaka kandi hati nibenda zihike kiro 5. Muri ekyo twikirizana kugira ngo at least twantuhinga omwani gwitu otimbe kina eki recommended otekemo manure. Ekya kabiri tutekemo ebitaba byitu. Ekya kasatu tutemo emiti ekwingana process spacing n'ongi 40 kuma hari 10 40 hari 8 kurugera omwani ogwakora omwani gwoza kubyara. Ekya kabiri tume twihe emyani ekuruga omu myanya yitu kumanya. Gasha kwa Timothy Mushabe omuri Ibanda.